Muraho neza njye ndi Clement Kwizera nyine nje kugezaho amakuru ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ndetse n'amakuru agezweho muri aya masaha. Ubufaransa bwahungishije bamwe mu banyarwanda baba muri Sudani. Guverinoma y'Ubufaransa yatangaje ko ikomeje ibikorwa byo guhungisha abaturage bari muri Sudani mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Force cyangwa se RSF. Imirwano ikomeye irimo kubera muri Sudani nyine nk'uko nabivuze hejuru yinjiye mu cyumweru cya kabiri mu gihe imaze kugwamo abaturage amagana naho abagera mu bihumbi barakomeretse abandi bavanwa mu byabo. Kuri iki cyumweru perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko abaturage bo mu bihugu by'i Burayi ndetse n'abandi bahungishijwe muri Sudani indege ikabageza muri Egypt. Yagize ati Sudani ubu ni isibaniro ry'imiryango ikomeye. Indege ya mbere icyuye bagenzi bacu abakomoka mu Burayi ndetse no mu bindi bihugu imaze kugwa muri Egypt. Ndashima umuhate w'ingabo zacu n'abakozi ba Minisiteri ishinzwe Uburayi n'ububanyi n'amahanga. Ni amagambo Emmanuel yavuze mu rurimi nyine rw'Igifaransa nk'uko muri kugenda mubibona mwebwe mudukurikiye kuri Hinduka TV. Njye rero nk'ibisanzwe nyine nkaba ndimo mbagezaho aya makuru ariko kugira ngo ujye ukomeza kubona n'andi yose yacu banza kuri subscribe kugira ngo amakuru nyine ujye ubona gatanu kuri kagenzi kako. Ni mu gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere iyi minisiteri yatangaje ko ibikorwa byo gucyura abaturage n'abadiaspora bikomeje ndetse mu bamaze guhungishwa harimo n'abanyarwanda. Yakomeje iti nyuma y'urugendo rwa kabiri n'urwa gatatu muri iri joro abantu 888 bahungishijwe barimo Abafaransa n'abaturuka mu bindi bihugu ndetse nyine harimo n'u Rwanda muri rusange. Izi ngendo zirimo gukorwa hagati ya Khartoum na Egypt kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa 23 Mata no mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 Mata ngo buri rumwe rwagendagamo abantu basaga 100. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine yemeje ko mu baturage batari abanyaburayi bahungishijwe n'Ubufaransa bavuye i Khartoum harimo abaturage bake b'u Rwanda. Icyakora ngo ambasaderi ntaramenya umubare ndakuka wabo. Yakomeje ati iki ni cyo bita kwifatanya. Kuri iki cyumweru ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byatangaje ko birimo guhungisha abaturage babyo babaga muri Sudani. Mu itangazo Perezida Joe Biden yasohoye yavuze ko abakozi ba ambasade n'imiryango yabo bahungishijwe n'ingabo za Amerika. Yakomeje ati kandi ku mabwiriza natanze ingabo za Amerika zakoze ubutumwa bwo kuvana abakozi ba guverinoma ya Amerika muri Khartoum. Iri ni ijambo nyine perezida yagarukagaho nyine nk'uko nari maze kubibwira Perezida Biden. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak nawe yatangaje ko ingabo z'Ubwongereza zasohoje ubutumwa bugoye kandi bwihuse bwo guhungisha abadiplomate bo mu Bwongereza n'imiryango yabo muri Sudani mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeje gufata indi ntera n'inkeke ku bakozi ba ambasade. Yavuze ko kandi bakomeje gukurikiranira hafi ibiri kuba muri Sudani ari nako bacungira hafi umutekano w'Abongereza bakiri muri icyo gihugu. Yakomeje ati ndasaba impande zombi gushyira intwaro hasi zigahagarika imirwano ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo abasivile babashe kuva mu duce turimo kuberamo imirwano. Rishi Sunak nawe nyine ni ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza nk'uko nari maze kubibabwira nyine nk'uko muri kugenda mubikurikirana hano kuri kamera cyangwa se nyine hano kuri Hinduka TV. Gusa nyine nkwibutsa aho turakora subscribe, uyu ni umwanya kugira ngo ukore subscribe, amakuru yacu nyine tugenda tugushyizaho gatanu kuri kagenzi kako uko tuyabagize cyangwa se nyine uko abaye update cyangwa se upload. Itangazo ryasohowe rero n'igisirikare cya Sudani ku wa gatandatu ryahamije ko umugabo w'ingabo zemewe za leta General Abdel Fattah al-Burhan
yemeye gufasha ibi bihugu gutwara abantu babyo mu masaha ari imbere. Rikomeza rivuga ko abaturage baza gutwarwa n'indege z'ingabo za Sudani bose bagahagurukira mu murwa mukuru Khartoum. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Khartoum kimaze iminsi gifunze kubera iyi mirwano, byatumye Amerika n'Ubwongereza bitabasha gutwara abaturage babyo. Imirwano hagati y'umutwe wa RSF n'igisirikare cya Sudani yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize, ikomotse ku kutumvikana ku masezerano yagombaga gusinywa ku itariki ya 1 Mata 2023 agamije kuvanga ingabo za leta zihagarariwe na Gen. Abdel Fattah al-Burhan, usanzwe uyoboye akanama ka gisirikare gategeka igihugu na RSF iyobowe na Gen. Mohamed Hamdan Hemditi usanzwe anamwungirije. Izi mpande zombi zananiwe kumvikana ku buryo bwo kuyobora izi ngabo zaba zihurijwe hamwe. Umutwe wa RSF ugizwe n'abahoze ari aba Janjaweed washinzwe muri 2013 n'uwahoze ari perezida wa Sudan Omar al-Bashir, waje guhirikwa ku butegetsi muri 2019. Indege ya mbere rero ikaba yamaze kugera Djibouti ivuye nyine hariya mu murwa mukuru Khartoum muri Sudani. Ntarasoza aya makuru sinabura kubabwira ku butekamutwe buri kuba ku mbuga nkoranyambaga muri ino minsi. Banyarwandakazi, mwirinde ubutekamutwe buri kuba ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku bantu mukoresha imbuga nkoranyambaga za Instagram cyangwa se nyine izindi platform zishobora kuba wenda zibinjiriza akantu cyangwa se zishobora kuba zifite icyo zamariye, cyane ko nyine abenshi dukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo tubashe twabona amakuru cyangwa se tuyakorereho akazi kacu. Just rero ngiye amakuru mbabwira ni amakuru nihagarariyeho ko umuntu uzaguhereza link cyangwa se umuntu uzaguhereza email ngo uyishyire muri personal information yawe, uwo muntu ntuzemere ko ajya muri personal information yawe ngo iyo email aguhaye nurangiza usayiningamo yitwaje ko agiye kuguhereza amafaranga. Rero ibi bintu nyine byakomeje cyane kuba ku mbuga za social media cyangwa se platform za Instagram, aho nyine bari kuguhereza iyo email cyangwa se nyine iyo link. Tumara kuguhereza iyo link ugasanga bibyaye ingaruka zikomeye cyane, cyangwa se nyine unaburiyemo imbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se platform yawe. So that rero mwitwararike cyangwa se nyine mugende neza, dore abajura bari hanze aha kandi bakanuye amaso. That's why rero ugomba gukora subscribe kuri Hinduka TV kugira ngo amakuru yacu ajye gushyikaho gatanu kuri kagenzi kako. Njyewe ndi Kinema Kwizera, reka mbashimire ku mwanya twabanyemo, ndetse kandi babwira ko amakuru yanjye yaba arakagaruka, njyewe nimba mbonye inkuru iri update iri new ari break news, tubona amakuru itafatika nyine cyangwa se nyine amakuru ya nyayo magomba guhita nyaguhereza gatanu kuri kagenzi kako. Icyo kora subscribe on that, ibindi byose dukomeze kubigendana neza. Hasta la vista.